Ka Jaintia Students Union bat kador bashnong thang sky kila ujor sya Deputy Commissioner East Jaintia Hills ban pendam ya ka Permanent Residential Certificate PCR jong we na kishipongot kisamla puli MBBS na ka open category. Shua kani ka JSU bat kador bashnong thang sky kala ai da ka jingtho sya ka kong emprin lingdo bandawa pendam ya ka kerteng we na kibar jela ubala kena ba pendan kamba kala ya ka sernot shnong ban yok puli MBBS na ka state kwata. Uni usamla puli ubayok ban puli MBBS da ka state kwata udai u Ayush Kumar bat ki kemi ki kpa jong u ki de ki betrei hapo karkhana dew bilat bat ka shnong kala ai sernot nong shong shnong tang ru benai. Syuk hadin baka menteri katnat ka kot kakya ka emprin lingdo kalau ong bakim don bor ban pendam ya kini ki sernot PCR bala ai bet daki DC jong ki district. Kumta ban penbor ya ka sorkar ban pendam ya kane ka PCR ki samla ki basya jet ban puli MBBS na ka open category ka JSU Klik Riyad Circle ha ka jinya don lang ui wahe shnong thang sky ma phai serti bat ki khot committee shnong jong ka shnong thang sky kila kendo ya UDC East Jaintia Hills district. Wahe shnong yong shnong thang sky ini benta wada yo social media wada bena wada pau ibha ni u Ayush Kumar imenta wapan no pau na i temporary residential wa depan udah i da em chongkhan hatai ite benta ta i ya temporary yang pentikna sa no bruhani na rld ya bit benta ta ini benta ikarpa di naliang yong i chnong i naliang yong i chnong percha jori yini percha yani residential temporary ya to PRC wa sarkar wuhim tieni upat i uyo yani wato inu i sen bahalang le IWM hapo yang brin nyau trap yang i uya pat urap ya tanah yani to naliang yang i kam kechnong thang sky dem le jingkit kia halorwani akam wani u Ayush Kumar wada penem kam baklau ya kan ka certificate wada i kam kechnong namta tangan rumnai andai wada yoy Boni utkar dapat MKM baklau ya kan ikat sertifikat karena do kuai satu pot yang PRC bukan MKM ika. Dari amat nong i MW upaya yang wakre ha factory. Dabon tadi kisnam ni te daw depan le ini atas sertifikat. Dari depan le atas sertifikat temporary. Dari amat nong de le wato dun rup nai bukan MKM yang di sertifikat. Dari wadiyo utkar daleu challenge i kam kechnong de am kawi ke jingmut kawi ke jing yatali waman step ulai chelong tu chiami wakalom nista